Tipe-tipe tukang puasa. Tukang mabar. Bangun tidur langsung mabar. Asik bener. Pakai sendal aja hampir keder. Bujuk dah. Emang ya gila mabar. Bang. Oi, Bang, cobek, mabar FF Free Fire. Ayo. Bang cobek jago ya, Bang. Oh, udah mulai. Nah, ini gua beli senjata gimana nih, Lai? Buset, di warung. Sampai dikerjain bocil. Orang sadar.